Sir, because apa yang kita bisa disebut? कल जो मैंने भाषण दिया था ना वो देखिए प्रेस क्लब तो प्रेस क्लब एक ही आगे चला प्रेस क्लब बढ़ना चाहिए हाँ सर हमारा साक्षी जी दिनैजों त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशननि बखाक्तै हासेनि मन्त्रि अग्रा मचां बिप्लब कुमार देबबाई सेक्रेटारि दफाई चिनि मथानि बखाक्तै किसासे सानमंरक दंमानि बागै जों मेमोरेन्डाम याफारखा जों गतनो साइमानो चिनि त्रिपुरा सारक अक्टम बेदागो सामं खालायमाने साल गोबां माङै थांखा 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ নিয়াং ইয়াংবানো 16-17 বছর गाबायखा फियाबा हासाय हापानि बखाक्तै गभर्नमेन्टनि सुबासु एबा गभर्नमेन्टनि बखाक्तै जे फेसिलिटिस दंमानि दाउ मानियाखौ आवन बागै जों वानसका चिनि दिपा मथानि बखाक्तै जों इसासे डिमान्ड सबनतयै जों हासेनि अनारेबल सीएम बाय मालाय गक सालायनाय दैनि मेमोरेन्डाम याफारिनाय अबाहायखनो जों दिनै सारिगो दिनै 26 जुन सारिगनि 5टा समायाव सेक्रेटारि दफाई हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देबबाई मालाय फैगा बेवहायके बबाय मालायनानि सिगां जों स्पेशली आं हामबाय मारुआव आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार बेवहायकेनो आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं सुरजित बाल बरक खरकनि चिनि बुसखां दंगै हासेनि मन्त्रि अग्रा बाय बरक मालाय फैगा कक सादानि बसुनो सुबाखा कक सालायरखा चिनि डिमान्ड रकनि बिसिंगो आं टोटेल 4टा डिमान्ड दंमोन खायसे खायसे सायख'नानै पहिलानो चिनि डिमान्ड खा जों गतनो साइमानो आगरतलाव खायसे प्रेस क्लाब दङ इन जेनेरेलि आबो त्रिपुरासा वानजि बेबागनि बागैनो बेवहायनो जों नुगैमानो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिभिजन वाइज प्रेस क्लाब दङ एबा एसोसिएशन दङ बेबा चिनि त्रिपुरासा रंनि बागै खेताव साजरातै खायसे एसोसिएशन एबा खायसे प्रेस क्लाब गै आबोनि बागै चिनि पहिलानो चिनि बतर सानमं गंखे एक नम्बर त्रिपुरा सारक नेंगै DTADC खुंलुंगो कायसा प्रेस क्लब फियगजाक्तों हास्ते हाबांनि बखाक्तै आगरतला प्रेस क्लाबो जे फेसिलिटिस मानमा हाय अरो सामंखायनेर चिनि त्रिपुरासा पक्तुम बेदेगो सामंखायनेर माबो रोजाबनांथों आबोनि बागै जों आदिमामनो हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देबनो सायखनारका ती बो पग्रखा दाकिनाबो खलायजागनानि बखाक बो साइटकनाय तेसिनि सेकेन्ड डिमान्ड खा ताबुकबो चिनि त्रिपुरासा मीडिया रक त्रिपुरासा ओ मीडिया प्रोफेशनल सामंखायनाय रक एक्रिडिटेशन कार्ड मानियाखौ आ कार्ड ग्रीनि बागै जों गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटिस दंमानि रक क्वार्टार माननानि रक बाता माननानि रक हयते जों हाकसाल लंजाक आवन बागै जों जोंनि सेकेन्ड डिमान्ड आबनतै जों सीएम कक सालायगा दैयावबो हायगोन जोंनि थार्ड डिमान्ड दङ दाउसां जरातै हास्टेव जे ककब्रक चेनेल आवाय मुंख्लाय दंनाय रक केबो केबो 5 বছর 6 বছর 3 বছর आबो हायके काबायखान फियाबा हास्टे हाबां एबा आईसीटी डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै ताबुकबो केबोनो
enlistment dojak yako aboni bagai haste hapangni bakhakti je advertisement dojak marok aboni hoite जों hak salangjak mania kaisa kaisa channel cholinani bagai balai problem nukjagui dong aboni bagai chini association bakhakti जों obono demand ti saka je dakti obo hai kobrok channel running channel lokno enlistment dojak thangkhnai tei chini phone number chini demand kha je haste ganangai je obedego samong khai tongnai rok tamo tibra satama wanji jo tonono kaisa safe security guard rajaknani bagai जों गोबां सालनोगो लाइथांनाय जरारोगो chini kokthum bedekni samong khainai adonokni sakao bupre sapre soprop jagoni party mungrok abo hai party mungrok jate tai bwsangni sala party atui je krak kaisa haste hapangni bukhaktui kerong khajaknani thung abon bagai o sanmung je o sanmung rungtino जों dini hasini montiakra bipul kumar deb bai kok salaika tei dakti no chini o joto sanmung rokno sugungjagnani bagai bo kok rekha tei o sanmung rok belai nangkok mani chini tiprasa indigenous rokni bagai kokthum bedego samung khainai rok bagai bo ni bukosika tei ba hikena bwskangni jorao जों hasini montiakra bipul kumar deb simia जों dakti no malainani chaitogui tongo hasini deputy cm masang jishnu debor mumbai जों chaitogui tongo hasini khorsa cabinet montri forestry tiprasa hamkrai montri masang mebar kumar jamatia bai जों ba hikena malainani chaitogui tongo hasini revenue tei fishery montri masang nc debor mabai laithangni jorao bo जों malaika hasini kaisa susruk tiprasa mp deputy kumar tiprabai जों bono bahaino chini demand sabnati जों saikhnarka bobo jesek mansak bini bukhaktui bini phan baike chini press club lokani rogo bo chubacho khlainai ni kogremani rok जों manai manka aboni bagai balaike hambai maro haste hapangno tei agotla press club ni je ojama rokno tei tripura journalist union ni ti adong rokno जों nugiman khalai thangnai salnai sekang je chini o Tripura Indigenous People Press Association Patpromo Tipa o mothano Tripura Journalist Union kaisa sohojugi সংগঠন eba जोंनो obo programani edeba boni bagai balaike khatungjaknai जों tabo teruk chini Tripura sarok bo samung dangtetui जों chini association ni bakti kaisa haste hapangni chini mumrani kaisa sujuk kai sokaika eba जों manai manka abon bagai hasini joto chini Tripura sa video samung kai takte buksono kai nargo narok dakti chini association ni membership nanani bagai जों palkhe aidi chini o demand sunati bwsangni jarago bo khurang kisalainai hambayasuk Today, we on behalf of Tripura Indigenous Peoples Press Association, in short form TIPA, we just met with our CM, Honorable CM, Sri Biplop Kumar Dev, and during the meeting we have just handed our memorandum to him, and in the memorandum we have mentioned just 4 points. One, we have demanded an office or a press club in Kumulung, where all the reporters from all over the state can go and sit down and we can have discussions like a press club does. And secondly, for all the indigenous media workers all over the state, we have demanded for accreditation card. And thirdly, we need safeguard during working hours. So we have demanded so that during our safetyness can be looked upon that. And finally, we have demanded for the enrollment of all the Cockbrook channels under the ICT department. And our CM sir have responded very positively that all the demands will be fulfilled very shortly and looked after. Thank you.